Howest thouest yest. Whereas thouest is the memberest. Karuthini anzwanga lutho. Nawe ngithi ungaphi member nze mukhona yini? Uthi ubhudas. Ubhuti. Kari wena ngubani? Mina ngumna wakho James. James. Kari remember lo mna? Ungaphi lingayibhudas la? Lesuphumile usayagada amadonki le eBethlehem le. Alright. But nonetheless antsho wena ukhona. Yenza phela member yami kuyenzakala lapha. Njengoba kungu December ngingene mbabone siyafa. Uthi ngenze ngani khona? Yenza. Yenzeni khona apha amanzi nalawo? Usufuna ngikhulumele phezulu yenza. Hayi ubhudasi kakho. Wenza ngakhona okukakho. Wena izinto zejabula vele awuzithanda. Ngiyayibona type yakho right. Nonetheless yenza phela la Juna. Phela. Wamphathela isinko yenzeni naye isinkono. Karona mfano njani? Ngithi yenza mani ngichayi try mouth bangene kari ndaba ungani uyiphathe. Yenzeni kade ubhudasi kakho. Wena vele awukwanisa uyenza ama miracle. Hayi mina lokho angikwanisi lokho. Manje uyenza wani? Mina ngiyenza ngokwe-woodwork mina. Mfana mbano ukubaza ngoDecember. Mbano ufuna amakhabothi ngoDecember. Senzusisa waye bengabhalanga ngawe enzima eBhayibhelini. Izinto ezize one verse zona.